Pai kaham, joto no Delhi kau tu naik dakum kurang no. Dini ni salo jong pai esok pai Gosiram bazar, Gosiram pil, Kanchanpur no Tripura. Tini orang pai naik, sini Tripura ni Menteri Hogra, Brom nang sar, ayah kau Tripura ni Chief Minister Dr. Manik Sah pai naik tini orang. Are monto no tini orang singer Doctor no, Bruza tini kehabari ke singer, korang na tahu ke cak mana pun no tini orang pai esok pai no tini orang recai pun no dong nang background no kenai dong mai kena, hingga tini orang bro. Bang macam kau bay, ros satu mitang orang payah maya kaya tini orang kapai itu ngo, hingga orang tini ros payah orang bay pun bang lek mau mi kasut pemi tini BJP TIPRA MOTHA IPFT agak mau bay tini orang satu thata mah payah pemi abdul mana cong sasu kau orang saya kenal lainnya, hingga tahu cong, jambo ata mama bay kau masalah ini, aja mama ni mungsa sak nari kadi. Mungkin kos macam sumu ke kos macam saya mungkin nompa. Nungkem tu parani mama. Angke anda bazar kosin saya plaster beli ni. Dini obo asu satung tawo mambo inole paipi me dini orang. Bo ke sini parti no kakcangnya joto hani bro joto bo cirom cari kari ke kaham kengke tu ini bo kakcangnya joto. Thumnya ma phai pai mse asu noi ning kau le hingga bar ke khakcha ha hingga terero bangma tongo ro bro juda ke tini ro IPFT ni flag campaign tone pun tongo BJP ni flag campaign pun tongo hingga tere TIPRA MOTHA ni campaign pun tongo army tini ro bro ke hak ne nai tu ya jangan baik kau masalah ini nai atoi hingga jang ke ha atoi burcok ke tini ro TIPRA MOTHA ni flag ro te kain toma babong mono sak kau masalah atoi ini mungsa sak Laram nga kiriang. Angke atau inung kemti parani. Lukuthum, dos ta Lukuthum. Dos ta Lukuthum. Hingga tini orang satu tahu mambo emang paymi apa nasa sakna. Bo cini Tripura, wane mokho menteri painai mo dai sau nai ke cini candidate mo painai yang bo ya. Tini BJP TIPRA MOTHA IPFT joint candidate Maharani Kirti Singh orang painai dah. Painai, abang bo na dai payo. Nung kemti ni hiom atau? Dos ta Lukuthum. Dos ta Lukuthum ni tini Dr. Manik Sah Maharani Kirti Singh hingga berang nona ini paymi kau. Hingga tini orang nang paran le bro, masa ro payano. Payha gari thai tham thai bro kakna. Dah lau ye pay le mi. Hingga tini orang bro masa ro bang ya bang tahu kemat tong atau? Bang kena sai si tham lau de thau ya de kanu. Jadi bang le bang kan? Bang le bang ha. Hingga kena ro tini hingga tahu ro tere bang ma tahu cini takum kurau bai puno cung tere kau masuk salai nai ro ni kah kena jang maman bai puno sak kau masuk salai ata seklain ini ata ni mungna sasak nari kati pui lawa. Ai mungkin Gosiram riang. Nungkem tu parani. Angke mon peru uri hamparani. Uri hamparani ni. Tini orang wa antas wa bro msaro bang ha kematong. Bama keren vele ne 2-3,000 tu antas seklai vele. Tahu ni jurah po Dr. Manik Sah payah sup payah aku ni. Sup payah ini salah satu. Omte rawlai bihano. Itu lah biar toleh salah sama aja. Tak sakit sup payah ini salah satu. Bono welcome ke sana rawpo bro bang masih ni. Bang ha. Mah bay welcome ke ni thang sopai tong. Aku jepo. Tini ro nang ni candidate le payah ni deh. Payah ini salah satu kritik sing de perma. Maharani Kirti Singh deh buat sup payah. Sup payah ini. Hingga tini je bode ke ro nang Gosiram ke habari ke reliktor ke ni ke pai tomo ro bro msaro so ke bang nung tahu sah 3,000 te kak nahi hingga tini jadi se bode ke bro bang e tomo hain ke nang pai na hinde wasa ke. Aku tawan jorale paina hina chula asale khele khem tumno ha khawele 100% MC om sa soro nang mai ne paina hiya mai so ai ke contest ke thau jo 50-50 se chance la bdi ke chong beke chong ni khan 100% ke pai thau khina chule chong tong 100% ke pai thau ke chong ne bo se tong phamo dimba jan jang sai pai tong se e ke bruk le jabo Dr. Manik Sah phai ke le so phai ne ha so phai ne ha laman ta si ja ke so phai nai no sale sao इनके बारे के खर्चा हाँ आता नो तिनियो अब फिल फोन न पुंगे थाना हिये ब्रांग नि एस्टिमेट के पाए तो
Inge mami inge tahu apa doktor manik sahas payah so payah common ibak isep tadi yo bro banyak kau yang siapa yang tahu inge jangan baterai kah kena rone lain ini sakau bos BJP ni sakau sih jangan kau bayar sakau masalah ini rena acu ni mungkin sang dari kata ha non diram ria tini apa BJP ni sakau rolem tuh mai miklah ha BJP ni sakau rolem tuh mai mi apa sakau deh tahu di PM na tung flami ni mai mi tung flami di PM pura mana inge tini orang nang ni je cin Tripura ni chief minister Mukhyamantri Dr. Manik Salem tu rauso pe hanya lan jauh lo suk phai sam le jabo so bai tu suk phai tu atau suk phai nei sao inge tini yo nang ni candidate roles posio sini kene deh bo produk ni mbi mulai maya jabo bonus service kamu apply kan im bai nai kamu ke sur bai nai sih nang se bai nai na bai nai ke kena ro chung se bai nai ye sampai tahu inge ro trek ke ha ho kena tahu mama inge tahu ro khas nampar ni ke ha motivator social media ro par ke active se boje Kanchanpur subdivision IDP ni ke ha top leadership bungpo inge bungse lai thana yo national media ro pono interview ri tumun o abun ba bung ba sa ke ha ke ko masalai ne na inge poila mama phai kam phai kam inge tini ro bro umsa ro bang bang thok ke ma tong to chin khas namparan ching to around 1200 ro chung phai leyo ke ro naising para ba inke jang local area lo da lawe around 7000 ro le gathering ong nai hang asa ke na ke tawo satung mon karono u jang bazar set ro je saklom chang to ro chin bru tong lai payo chin Tripura ni Mukhyamantri bono nai sauni no joto boro gathering he no tong lai paim no inge tini ro umtem to jaga ni bro ro phai so phai pia bapan especially boro je tini gathering onai ro ke especially Kanchanpur sub division ni bro ro se ke bo program ke Bharatiya Janata Party BJP morcha जनजाति मोर्चा भारतीय जनता पार्टी नि ब्रो रोसे के बरो जतो सिमोदय IPFT त्रिपुरा मोथा BJP नि अलायंस ओंगे जे कीर्ति सिंह देवर्मा MP election during last closing campaign program boro phaile pai tini the last campaign program tini no last bode ma gathering program tini no last ha bono closing program doi phano ha closing all 60 constituency of phaya chini Tripura chief minister Dr. Manik Sah phaya mayo phai me tini ro total last singe bro umsa ro ka ya ka thau khama tong tai ang samodoi around 7000 sudu IDP last singe bani all Kanchanpur subdivision tini ro Kanchanpur subdivision especially chining tribal kungbara around 7000 population role boro gathering unai ang asa kheu inge tini ro bangma bura borchok phono phai mai sing phaya ha inge nangle tini ro je Dr. Manik Saha no bono palri ni phaimo ba inge tini ro bono nain phainai phono bangma no tongpayo inge mangba inole bungnole asu jora kha khakchangmo maine tini ro sachu satung thatama phaya bo sa chung khakchai ma phaimo joto sio chung 1997 chingo Mizoram chin display songye tawo chung Tripura one permanent settlement chung mai le ha ke tawo chining settlement phono paisuk yakho around 90% le je head of family je settle on ma no hu tan ma tanglai pai ha are phipho tere sasu tongkho unke tere infrastructure tining lama toi karen audi maro phono lo ha chining sam kaso yakho maro phono tongpai khombo ye chung ruling government bai ke chung ton nango arong bai chung jo IDP ro chung khakchang ye no chen mo Panda bo su long pending issue no solution khemon karono chung khakchang ye manai sawo ke bis kang phono chung bro bai hing lai phe nai ba tang lai phe nai ba arong bo ye chung khakchang ye no manai saw le ha inge gari khakcha ha mama inge mama ni stream bo sa sakno re gati mama bro le siang ang ai nem mongke Vipin Kumar sa angke skangpo Delhi oporeo computer science by ang BTech paye phaiha BTech paye phaye ang 1.5 years ang job ke paye no tau ke zatin ba Panda je ang yak sumode kam tang ni he yak kare chakri yak kare no
settlement kam no tawa specially nai tongo bon lais kango ang skill development training nanan siaro kono NGO ni through de ke ang tangle tang Inge mama trek hakau maine laso song thamo ke matri Kanchanpur sabdi bojono ba IPFT TIPRA MOTHA BJP maine sa mahai maha ke helai mdek mamde khomor tom deklai mami ke je somiyo chini Tripura ni royal family maharaja chini bubakra phaipo ke bojong no phio sudu TIPRA MOTHA ni flag no phio inge ta ke bu TIPRA MOTHA ni flag ni lama ro kre bika BJP ni flag wang ke no phio to inge abu bro chini bubakra mane sipara phai bona so bro pang ya ke nu ya abu de maro bak mami mahine sasu phelai phe sa ngor tom de no mai to awma high level ni kaut male sapai me ya inke chung ni jer to rom singyo mami ke lai thanai ro le chini maharaja je bubakra phai ke bro phone ro phil ro chau yang payo inke apule nai simpara nong ha inke bro phone ba dau ru chem chem nai payo apule ro le mami as ka sa ta oni situation le election situation bro ro bang yang mo ro le ma ma hasu mai ne kham singo ko ma mai ne secret ko de mo ro de tong no mami ke public ro se be ko yang to mo secret kau leung ya party level of reja kephe lai ham lai to apule ang rawa ke ba are people tawo phono bro le bang ha bo se satung mon karono se o sakham ro tong paim se mai nai je maharaja chini bubakra ni program ke bro sa chu kheni opio tini yo BJP ni program nai phe ke bo chini Tripura MOTHA sorry Tripura ni CM phai bo ke bro bang pio mane skang le ba ha ba si skabra ni fan following ko je tomot tawo ke tini yo program ke bo sa bro bam te ke no pio abu ni program ke sa ko mo abu lo ma abo ang je personally ang chong mo ke skang je campaign system tawon doi ke mass gathering open field ro bo de ke stage tang ye we have a program ke mo ke ang sia kho bo Kanchanpur area wo especially bo MP election no to yele ke tawo ke IPFT MOTHA BJP lo da lo ye boro je joto su party ni bro ro phaile paimon karon se bang nai ma chongu ke skang pu ke IPFT bro individual bro program ke ha MOTHA bro individual program ke ha abdemon karon se bro sa komong na yang asa khebo ke information communication gap kono sa tongna mamoi ke party ke ha bro program ke motere party ro no bro invite ke ya deu ha jana ya deu ha abon karono kono komong na yang ma chong na inge ama mano bar he khak chang ha itra chong tra no phune sa ton inge tini oro ba mana ide pura burchau sikla juai na tini oro phai pai tongo inge jang uklau ke uklau nai phuno di cameraman ro tini yo Dr. Manik sa phai tong ha ta wo phai ya jang ba jang gari kho bai nai ne di o jang bai nai ne di abo jang bai te gari ro phai security ke tini oro te bi te ha jang bote sa phai nai nai areng me Dr. Monte hogra Dr. Manik sa tini ro phai tomone ba ye tini oro bare ke security phobar ke tai ke khe ha inge tre kya kene babu ko salai na mama nulam tio ni phai ni asa parani de tini oro le mamu ai phai ni tini oro le mamu ai phai ni bo BJP meeting tini oro was phai nai bo Manik Saha sung kharam to de ke sa de Manik Saha sung na rauni candidate less po bo BJP BJP na rauni candidate less po angge nai de jang ba camping ke de amon ba ye tini oro wo Dr. Manik Saha por phai so phai to ha na ko ba montre hogra phai to ha na chong phuye to na re mik phai tu ya thong de phai ye ta oro wo montre hogra ro phai pai to are mi ta wo chong मंत्री डॉक्टर मानिक साहा तुम्हारे जनाई स्वागतम ni ke ha kene ro ba kono ko ma so salai nai na are me pai han chong bai to le de तुम्हारे जनाई स्वागतम tini oro welcome ke ni nye thange te ha बड़े जी महोदय तुम्हारे जनाई स्वागतम thane record de tini oro montre hogra Dr. Manik Saha phai moni boye tini oro welcome ke so ye to ha hingke raije ro montre hogra bang ma ro tong payo montre hogra ro phai tini bar ke tight security ke rie te moni boye na ro chomai palpai ri han to de chona ro no kubo kam ba hamya update pune to na hingga ta wa jang tre ke ha jini mama hogra tong pi ha bari khia bari dress dai thau khia BJP ni ko tai bai kha thuye BJP ni mahine BJP je color
brangni flag raw color ma bu kutai bai kutai tinio tupi BJP ni symbol khe tinio ro Gosiram bazar tinio Gosiram bazar Dr. Manik Saha phaine man bo e bung tinio ro naisau tomon bo tinio bungno keha kene kausnai ma manin mungno sasak na dikati Robindro Riang nung kem te parani kompektor ni otorti sama ingke tinio sa time chi ro phai naisau pe hala chung tau bos 11 11:30 omsino phaya phai tong sohana ingke ma manula batha BJP be connected nungna ne baitha mane hamyok ming khna ne BJP no mangbo e hamyok mi sa phi ne grade mami ke kutai bai tupi bai khe ba BJP ni dai BJP ni dress sang phi si aponi ba ye ang nijen hamamon karon je bung chongu dekhe no aini maimok mangmo pa aini khawo nangmo ba no tinin dress so ke khari kho yang ma khewong ke je bung bo phaimoni ang aini ya o hembe wang matia abon skalang hembe we sekal yar kem to ba ye bungno ang pamoyan bo no tini bo dress ke kho ye tini bo bini ke ha samuo chong uchi phaipie maise phayo ingke ta oje BJP je ri dong himole BJP sarkar phaimon ya gole BJP IPFT sarkar phaimon ya gole ta uthau TIPRA mo thang na triple engine jong tha ba arba bo BJP je sarkar pawaro ong ha bun chiole kma kma mai hala bun sa nung ni je bang ta o je bo election lai thamoni pore wode skangpo elans bo mane BJP power phaimon ya go TIPRA power phaimon ya no ma ang ro mai mo ke no phomai ha ke tini bagan khet ma phomai ha ke bata phono ang nijele mai ya arpo ai nimsan ke bikolong ko bata ro phonari a ke no phono ang je kosto mono nai ye no po khung ne ria khom cha no la mane waha bai de wa bai ya pas bo sarkai no tre khongari khau yam mane BJP sarkar ri ha emne nung ke skang skale ma jama khe skang ke tangchani ha se ekjon tangchane ha ke tau phono tangcha to cha mole tini oro je Gosiram bazaro mtem ni bro ro tini oro phai so phai hano tini ro sara je bo chini sub division le pa no phai peyo Kanchanpur sub division le pa phai pe ha ke tini o antos he sade ha ang nijer phono angke keha utorti sama sai 40 niu ya ang keha board president se ke aini board president no ang wai ha bai ke gari thai bang te yo ke aro khonghawo gari thai ba te khom se khonghawo 13 jona ke ye tu te lo 60 jona phayo hain logewo ro tini o phai no phai mon de ke antasao bro umsa ro ka ha no abono bekem chong taun nijorawo ma chongmole je po 40-50 jab bo de ke हजार gona 40-50 आज के से खापमले मा te 3 se sa kauna hin le mala ma chong acha hinke khakcha do ke mama